خوندوان روجاوای کردستان پشتی گو جمارک جوان دزانینگهین باشور کردستان هاتن قبول کرن آهنگا هفناسکرن لدار خستن بحاضر بونا گلک هنرمند و کومن فلکلوری ین روجاوای کردستانی ام وەکو یەکێتیا خوێندەوان و جوانên دموکراتی کوردستانی ڕۆژاوا me با هەنگاوانەکێ me ئامادە کرد ji bo خوێندەوانê me ڕۆژاوا ku berî demekê hatibûne wergirtin 163 talib pejber wê nakê me dît karekî ku em dê ji van خوێندەوانeke em xwe bêhtir xwedî wa derkevin ke destpêkê me alîkar kir ware qebûlê de her wiha em berdewamiya xizmeta wa خوێندەvana bikin. خوندوانên beşdarê vê ahengê dibêjin ku piştî çavereyek dirêj ew hatin qebûlkirin û tevî hinek zehmetiyan lê ew dibînin ku xwendina li Başûrê Kurdistanê baştir e ji xwendina li welatên derve. gelek derketin Ewropa bes ewa me here ew bî li Kurdistanê em bixwînin çunku ew zimanê me ye ew dewleta Kurdî ye. Rojava min secilan de elam bes piştî weda ew salî hat ez neçûm malê nehêşt ez herim piştî ez hatime vidê من محاولة خد كر خد محاولات كر حتى دركت الحمد لله دركت وأمنه خندنا خد خينين. اتحاد طلبة دمج بفرع دمج مساعدة طلبات كل شيء أريكاري هبن أم دعمة دنا هبدو مساعدة هبتكن. نزیکی 7000 خوندوان روجاوای کردستانی دخواستن دزانینگهین باشور کردستانی دا بخوینن. لیتنه 261 خوندوان دزانینگهین باشور کردستانی هاتن قبول کرن. د آهنگا هبناسکرنا خوندوان روجاوای کردستانی لباجار هولێرê beşdarbûna siyasetmedarên Rojavayê Kurdistanê ji xwendevanan pirtir bû. Lê tevî wilo jî xwendevanên Rojavayê Kurdistanê xwestin şeva xwe bi rengekî ahengî derbas bikin. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, Hewlêr.